Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ñukanchikta huyaq kishpichik Jesucristo hatun cruz hawapi kashpa kanchis rimashka shimikunata yuyarishun. Kay shimikunami yallitik huyashkata rikuchik shimikunakan.
Shamupasun imanalla kuyak Dios bendeciachun pagi chaskishkamanta Dios pakshimita tandalla yachashpa rikushpa katingapaj. Kunanka kishpichi Jesucristo hatun cruz hawapi kashpa kanchis rimashka shimikunata yuyarishun. Ñukanchik apu Jesucristoqa llakikunata apayta kallarirka ñakayta kallarirkami jueves tutata. Chaypimi paypak yachakuqkunawan Diosta mañanaman rirka, shinapish paypak yachakuqkunaka mana Diosta mañay tukurkakunachu ashtawanpish dormikurkakunami. Chaymantami Jesusqa nirka manachu shuk horallatapish ñukawan ya Diosta mañakuy tukunkichik. Chay washaka Judas Iscariotemi hapichinkapaq shamurka paypak yachachikta. Hintikunaka shamurkakunami kaspikunawan, espadakunawan preso hapinkapaq. Chaypimi Jesucristoqa nirka shuk millay mana alli shuwaq runata shinami ñukataka hapinamun shamushkankichik. Ñukaka tukuy punllakunami ya Dios teorina wasi templopi karkani imanishpatik chaypi mana hapirkankichik nin. Chinallatak Jesucristoqa nirkami kunanmi kankunapaq hora, kunanmi ña amsa kallarin, tuta kallarin nishpami nirka. Chaypimi Jesucristota preso aparkakuna sumo sacerdote Anaspa wasiman, chaypi tapuykunata rurkakuna, tsansata rurkakuna, makarkakuna, chaymantaka Caifaspa wasimanmi aparka. Roma llaqtami churashka karka sumo sacerdote kachun kay runataka. Chaypipish kutin ashtawanmi Jesustaka chansata rurashpa, llakichishpa, makashpa katirkakuna. Chayllapitimi Jesucristopi yachakuq Pedropish kimsa kutin paypak yachachikta mana riqsinichu nirka. Chaypimi ñapish gallo kantaqpi yuyarirka Jesucristo ñawpaman payta negana kashkata. Kishpichi Jesucristo rikurka, Pedropish rikurka Jesusta, chaymantaka achkata amikta wakankapak lluqshirka paypak huchamanta riqsirirka pandarishkata. Chay rato llatikmi manda Jesucristoqa arrepentirishkamantaka perdonarka. Caifaspak wasipimi kasha churanata Jesuspak umapi churachirkakuna, tsansata rurkakuna hatun mandak nishpa. Kayandik tutamanta utkata ninya Diospak shimipika Poncio Pilato pagman aparkakuna. Poncio Pilato tapurka tawkakutin y chaypa washaka nirka kay runapika ima millayta ima mana allita mana hapinichu nishpa. Pilato warmipish nishkami karka chay kashkata ruraq runawanka ama imata rikunata charinki nishpa. Hintikunami kaparikurkakuna chakatachun nishpa. Chaymantami Poncio Pilatoqa Galileamanta kaqta uyashpaka Herodes pagman kacharka Jerusalenman. Herodespish chansata rurarka, asutirka, makarka, chaypa washaka mandaqkuna churanata churachishpami chansata rurashpa paypish tapuykunata rurarka. Kishpichi Jesucristoqa mana shimita paskarkachu, mana imata kutichirkachu. Kaywanmi paqtachikurka profeta Isaías capítulo 53 pe rimakushkata upalla sakirirka paypak shimita mana paskarkachu nishpa. Chaypa washa chansata rurashpa, asishpa, makashpaka kutinllatik Poncio Pilato pagman tigrachishpa kacharka. Kutinllatik chaypipish tapurka hintikuna chakatachu nikpi, hintikunata manchashpa mana imata ruytukushpa payka kayta yuyarirka. Pascua punllapimi shuk preso tiyakukta kacharikuna kashka. Chaymantami Barrabasta rikuchirka. Barrabasqa yallitik millay suwa wañuchik runami kashka. Payta rikuchirka mayjantatik kacharichun ninkichik. Barrabasta mana kashpaka judiokunapak manda Jesusta nirka. Chaypimi hintikunaka yachashka shinaka Barrabasta kachari Jesustaka chakatay nirkakuna. Chaymantami Poncio Pilatoqa Jesustaka soldadokunata patzak mandak centurionpak makipi churarka Cristo Jesusta chakatanamun apachun. Huchachishpa Jesusta wañuchirkakuna. Jesusqa ima pandata mana charirkachu. Payka manatik ima millayta huchata rurashkachu karka. Shinapish Jesustaqa hatun pinkaypi churashpami suwaqkunapaq chawpipi chakatarka. Aparkakunami chay Golgota urkuman. Chaypaqqa Jerusalén ñankunatami pushashpa rirkakuna. Hintikuna chansata rurachun, hintikuna rikuchun, mayjan chay mandaqkunata mana kasu qhariyaqkunataqa chashnami wañuchinchik nishpa rikuchinkapaq. Shinashpaqa chayankunami chay Golgota urkumun. Chaypimi Jesucristotaqa chakatashpa wañuchinkuna. Chay chakatayka kallarirkami las 9 tutamantata. Y chaypimi karka tawka hintikuna. Chaypimi karka mandaqkuna, chaypimi karka religiosukuna, chinallatik chaypimi karka wakin Jesuspak yachakuqkuna, chinallatak tawka warmikunami chaypi karka Jesusta kallarimanta katikkuna. Chinashpaka
Kishpichi Jesucristo hatun cruz hawapi kashpa kanchis rimashka shimikunata kunanka yuyarishun. Kallari shimimi ñuka yayalla ñukata fiñaqkunataka perdonaylla. Paykunaka imata rurakushkataka mana yachankunachu. Kaytami rikunchik San Lucas 23:32 manta 35 kama. Rikunchik kaypika yayawan comunionta charishkata, yayawan alli apanakushkata. Chaymantami nin ñuka yayito. Chay kuyay, chay comuniontami kunan ñukanchikpi rikuchina kanchik, respetuwan, kuyaywan, chinallatik llakishpa alli shunguwan kuchuyana kanchik ñukanchik yayakunapagman. Kayshinami tukuy wawakuna ñukanchik yayakunapagman kuchuyana kanchik. Chinallatak may sumagmi shuk kuyaq yayata charina. Chinallatik krina confianzata charina. Chayka may baligmi kan. Rikunchikmi Jesuspag perdonta. Perdonana kanishaninmi tukuy ñukanchik huchachita, tukuy ñukanchik culpata perdonana anchuchina ladomun churana. Rikunchik kishpichik Jesucristo hatun cruzpi kashpa, pay llakita apakushpapish ñuka yayito perdonapay nishpa mañan. Kunanka payka rikunmi ñukanchikka imapi mana pandarikuna kashkata shina. Jesucristomi paypag perdonta kurka, paypag huyayta rikuchirka hatun cruzpi wañukushpapish. Jesusmi kikinpag ñukapag huchakunataka perdonan, pichan, anchuchin. Jesusmi ñukanchik hucha mapayachishkataka anchuchin, pichan. Rikunchikmi kaypika Diospag may hatun kuyayta. Kay mundo kay pachapika kawsanchikmi mayhan kuyaqkunataka kuyaqkuna. Kutin mana kuyaqkunata kuyanaka sinchimi. Shinapish Jesucristoka fiñaqkunata payta llakichikkunatami kuyarka. Ñukanchikpish Jesucristopag kuyayta charishkamantaka ñukanchikta fiñaqkunata kuyay tukunchikmi. Rikunchikmi kaypika chinallatak Jesuspag kuyayka allitaq kashkata, imapi mana pandarik kuyayta charishkata. Chayshinallatak Jesus imashina ñukanchikta perdonashka shinallatakmi ñukanchikpish perdonana kanchik, shinallatik perdonta mañana kanchik. Jesusmi nirka kankuna mana perdonakpika ñukapish kankunata mana perdonashachu. Kunanllatakmi mayhanllak huchawan mapayashkakuna kashpaka perdonashkakuna kay tukungichik. Kunanllatakmi Jesuska kambak huchachita, kambak culpata anchuchitukun, fichaytukun. Y chaytami Dios ñukanchikwan rurashka hatun cruzpi wañushpa. Katik shimika kunanllatakmi ñukawan paraísopi kangi, chashnatagmi kanga. San Lucas 23:39 manta 43 kama kaytanikun. Kaypika rikuytukunchikmi shuk chay wañuchik, chay millay runa arrepentirishkata. Paykunapis chakatashkami karka las 9 tutamanta tachaypi. Y Diospag shimipika ninmi paykunaka ishkindigmi hamikurkakuna, ajakurkakuna Jesucristota. Llukiladopi kaqpish, alliladopi kaqpish. Shinapi shukmi paypag yuypi mushuyayta kallarirka. Diospag huchayllak Espíritu Santomi paypag shungupi imata ruray kallarirka. Chaymantami apu Jesusta ama fiñashpa, ama yangamanta huchachichu nishpa harkayta kallarin, rimayta kallarin. Rikunchikmi payka chikanyayta, shuktigayta kallarishkata, riqsirirka, arrepentirirka. Chashna rimakukpi kay shuk wañuchik runaka kashna nirka, kampis chakatashkallatik wañukushpapish manachu Diostaka manchangi imatigari. Verso 41 nin ñukanchikka millayta rurashkamantami kay llakitaka apakunchik, ashtawanpish kay runaka ima manallita mana rurashkachu nirkami. Ya Diosmi chay millay runapi trabajakurka. Mana tianchu shuk alli shuwa, shuk mana alli shuwa. Tukuy ñukanchikmi huchayuq karikuna, huchayuq warmikuna wacharirkanchik. Tukuykunami wañunapaq karkanchik. Shinapish ñukanchik riqsirishkamantami perdonashka kanchik, kishpichishka kanchik. Riqsirinaka, arrepentirina, kutirina Diospagman tigranami. Ñukanchik yuyaypi, shungupi, ñukanchik imashina kanapi musuyanami. Shuk musuq kawsaymi kallarin. Ima musuqmi kallarirka kay shuwa wañuchik runawanka. Chayllatikmi tukurka ñukanchik kawsaypipish. Rikunchikmi shuk shikan actitud, krina, shinallatik shuyana yuyita charishkata. Chaymantami mañarka kan mandanapi shamushpaka ñukata yuraypangi nishpa. Pishik kaymanka yachachirka shuk hawapacha mandana tiyashkata, shuk paraíso tiyashkata. Chaypi kushikuna tiyashkata, ya Diospag ñawpaqpi wiñaypaq. Diospag huchayllak Espíritu Santomi yuyachikurka. Chaymantami kay runaka mañarka ñukata yuraypangi nishpa.
Ricuitucunchi Jesucristo imashinatij kutichin, verso 43pi. Shuk runa shuk warmi chayshina kutichikpi, arrepentirishpa payta mashkakpi, shungu pakirishpa humillarishpa payta mashkakpika paymi kutichin, paymi uyan. Tukuykunami mashkanchik sumak kawsayta, shinapish sumak kawsaytaka mana charishunchu, sumak kawsayta kuk kishpichik Jesucristo ta ñukanchik kawsaypi mana chaskishpa mana charishpaka. Kay mundo kay pachapika sumak kawsayta kushaninmi, kayta chaytami rikuchin sumakta shina, shinapish ñukanchikpak, ñukanchik familiapak, ñukanchik llaqtapakka sumak kawsayka mana tiyangachu Dios manta karupika. Kay allpapi kawsashka kamaka llakita apanchikmi, sufrinchikmi. Jesucristo pagman shamushpapish llakita apashunmi, sufrishunmi, shinakakpipish mana ñukanchiklla ña. Cristo Jesusmi ñukanchikwan kanga. Shinapish allichirikunmi ñukanchikpakka wiñi wiñayta paraísopi sumakta kawsana. Katik rimashka shimimi, mama, kunanka paymi kambak churi, wawa, payka kambak mamami. San Juan 19, 25, 27 kama kayta rimakun. Kaypika rikunchikmi, shuk mama paypak wawata huyashkata. Shamurkachari yuykuna Mariapaj. Imashina paykuna Egiptomun mitikushpa rishkata. Chaymanta kutin tigrashkata. Josepish Mariapish kay wawataka huyaywanmi wiñachishkakuna karka. Chashnakakpipish Mariamanka ñami ñawpaman tiwisharka. Paypak shungutaka shuk espada shina pasana kashkata. Achka nanaymi kashkakanga. Paypak churita hatun cruzpi llakita wañukukta rikunaka. Shinakakpipish ya Diosmi chay chugririshka, chay nanarishka shungutaka alliyachitukun. Jesucristo pak yachakukkunaka karupimi karkakuna. Kay warmikuna imata mana manchak warmikunami huchullapi karka. Cristo Jesus pak chakipi karka nitukunchik. Shinallatik rikuytukunchikmi Jesus krishkata shuk yachakukpi. Chaytami rikuchikun kay verso 26pi. Ya Dioska mana mamata charinchu, paymi tukuyta ruraq kan. Shinakakpipish ya Dioska ocuparkami shuk kashkata ruraq warmita. Shuk instrumento shina paypak makipi kachun. Kay mundo kay pachapak kishpichik wacharichun. Kaypimi Jesucristo kakutin minkakun paypak mamata. Kaypimi rikunchik shuk wawa paypak mamata huyashkata. Jesuska mana kungarkachu paypak mamata. Ashtawanpish minkakurkami mamata rikuchun, ayudachun, cuidachun, karachun. Tawkakunami ninkuna paypak yaya José ña wañushka kashkata chay punchakunapaj. Chaymantami rikunchik churika responsable kashkamanta minkakun paypak mamata. Wawakunami responsable kanchik ñukanchik yaya mamakunamantaka. Efesios 6:1pi nikun wawakuna apunchik Jesusta kriq kashkamanta kankunapaj yaya mamata alli kasuychik, chaymari alli. Yaya mamakunata rikunami kanchik. Katik shimimi ñuka Diosa, imanishpatik ñukallata sakiwankiyari. San Mateo 27, 45, 46 kaytanikun. Ñami chishiyashka karka. Shinapish las 3 tami sacrificio ta rurana horas kashka. Chaypimi sacerdote kunaka shuk wagrata mana kashpaka shuk ovejitata sacrificio trajkuna kashka. Chay horasmi apunchikpak batio Jesucristo kawañukurka. Sinchi nanaytami apakurka. Yuyarichik Jesucristo ka tukuytik runami karka, shinallatak tukuytik Diosmi karka. Chay cruzpika clavukunawanmi churashka karka. Chaymantami mana alli samayta aysaytukurka, ni sinchita kaparitukurka. Chaypimi payka sapalla kashkata, yaya kungarishkata yuyarka. Imamanta, yaya Dioska hucha illakmi kan. Chika Jesucristoka mana huchata riqsirkachu, shinapish ñukanchikmantami huchayuq tukurka. Chashnakakpika ashakamami sakirka, ashakamami shitarka nitukunchik. Chaymantami Diosmanta karupi kashkata yuyarka kishpichik Jesucristo. Tiyanmi wakin punchakuna ñukanchikpish Dios kungarishkata yuyanchik. Ñukanchiktapish Dios sakishkata yuyanchik. Sapalla kashkata ñukanchikpi yuyanchikmi. Shinakakpipish yuypimi charina kanchik. May sumagmi kayta yuyarina. Payka manatik sakinchu. Payka ñukanchik huchupimi kan tukuy horas. Achkakunami yuytukunchik sapallami kankuna. Chashnakakpipish Jesucristomi kikinpa huchupi kanwan kan kambak ladopi kan. Jesucristomi ñukanchik dibita pagarka. Paypak yawarmi ñukanchik huchata mayllan. Maypipish ñukanchik dibiyakpika chay dibitaka killkashpami churan. Kutin ñukanchik ña pagakpimi chaytaka fichan.
Kishpichi Jesucristoka ñukanchik divillata mana ficharkachu, anchuchinmi, chushuksha, yuraksha fangatami sakirka. Manda Jesucristoka ñukanchiktaka kunanka rikunmi imapi ñukanchik mana pandarishka tashina. Paypak yayami ashakama sakirka. Chika Jesucristomi ñukanchik huchakunata aparikurka. Tukuy intikunallatak ima llakipi kashpa mandak Diosta ayudachun mañaytukunchikmi, kapari tukunchikmi. Payka chaskingami, kutichingami ñukanchik mañashkata, animachingami, kushichingami. Paypa huchayllak Espíritu Santo anmi ñukanchikwan kanga sumak kawsayta apamungapak sinchi punllakuna, llaki punllakunapipish. Katik rimashka shimimi yakunanka San Juan 19, 28, 29 pi kayta rimakun. Tukuytik runami karka Jesucristoka, chaymantami yakunayta charirka, yarikayta charirka, llakilla karka, wakarka, asirka, imalla ministikunatapish aparka. Jesuska tukuy chaytami aparka, shinakakpipish mana huchallirkachu. Jesucristo shinaka nipi mana chashna llakita apashkachu sufrishkachu. Jesucristomi kashka, Jesucristomi karka, Jesucristomi kanga tukuytek Dios. Jesucristoka Dios runachayuq tukushkami, payllami kashkatak Dios. Kaypika rikunchikpishmi Jesucristoka Dios pakshimita, Dios kishkachishkakunata kasuq kashkata. Chaytami ñukanchikpish mashkana kanchik ya Dios pak pueblo tantanakushka krikkunaka, ya Dios pakshimita rizanata, ya Dios pakshimita entendinata, Dios pak huchaylla Espíritu Santo pak ayudawan. Chaypuk washaka kazunkapak, chaypuk washaka paktachinkapak, Dios pakshimi Biblia imata nikushkata, imata mandakushkata. Chaypuk washami yachachitukunchik, chaypuk washami willay-tukunchik shuktikunaman Biblia imata nikushkata. Kishpichi Jesucristoka yakunaywan nikarka, perdonangapak, huyangapak, ugllangapak, alliyachingapak, kasilla sumak kawsayta kungapak. Ñukanchikka paymanmi huchuyana kanchik. Payman huchuyashpami ñukanchik yakunaytaka samachishun. Jesusmi ñukanchik yakunaytaka samachikka kan. Paymi nirka ñukami kawsayta kuk yaku kani. Ñukamanta upiashpaka ñamanatak yakunayta charingachu nirkami. Katik rimashka shimimi ña tukuy paktachishkanimi. San Juan 10:30 pi chayta rimakun. Kaymi kan mishashpa kaparishka. Kaymi kan ña tukuchishkanimi, paktashkanimi, imata mingashkataka tukuchishkanimi nikurka. Paypak kawsaytami kurka. Tukuy kay mundupi kawsaqkunapak huchakunata perdonangapak. Kishpichi Jesucristomi tukuyta paktachirka, paypak yaya mingashkata tukuyta rurarka. Kishpichinkapakmi ña tukuyta rurashka, ña imata rurana mana tiyanchu, mushuq kawsayta, wiñi kawsayta charinkapakka. Jesusllami yayapakman pushaqka kan. Kayka nishaninmi kishpichi Jesucristo misharka wañuyta. Kishpichi Jesucristo misharka huchata, misharka tentacioneskunata. Shinallatik Jesucristoka diablotami misharka. Jesucristowan tandalla kashpaka ñukanchikpish mishaqkunami kaytukunchik. Jesucristo kawsarirka, kunanka kawsanmi, shinallatik ñallami tigramunga. Mis diablo Satanaska mishashkami kan. Kutin ñukanchikpish Apu Jesucristowan tandalla kashpaka tuki horasmi mishashun. Shinallatik Jesucristoka kay mundo kay pacha llakikunatami misharka. Chaymantami ñukanchikpish ima llakikunata, ima makanakuykunatapish paypakman apaytukunchik. Ñukanchik unguikunata, ñukanchik ima ministikunatapish paypak ñawpakpi churaytukunchik. Yachashpa payka uyaq kashkata, yachashpa payka mishaq kashkata, kutichik kashkata, ayudaq kashkata. Mandak Dioska allimi, shinallatak tukuy horasmi payka llakik huyaq kan. Tukuri shimika, yayito, kikinpak makipimi ñuka espiritutaka mingani ninmi. San Lucas 23, 44, 49 kama kayta rimakun. Huyashka iglesia, huyashka uyakukkuna, paypak makipimi tukuy. Rikunchimi kaypi may sumak allikunata. Paypak yayawan comunionta charin, paypak yayawan alli apanakuyta charin. Kallaripi shinallatik, ashakama sakishkami karka, shinakakpish payka mana sungupi llakirishkachu kan. Kayka nishaninmi achka kutin ñukanchikka kay chay ruraykunawan juntami kanchik. Shinapish manda Jesucristoka comunionta charichun, payllawan kachunmi munan, payllawan kachunmi shuyan, kikinta ñukata. Sakishun kay chay ruraykunata, ashtawan ñukanchik tiemputa kushun payman, payllawan kangapak. Apu Jesuska
ñukanchikllawan kanatami munan. Chaypaqmi kayarka paypaq yachakuqkunata. María warmimi ashtawan alli karka, Martata Lazarota yalli. Kishpichik Jesucristo chayamuqpika tukuyta sakishpami paypaq chakipi tiyariq kashka, paypaq rimashka shimikunata uyangapaq. Kuyashka uyaqkuna, kallaripika Diosta churashun. Chaymanta kankunaka yallika Tayta Dios mandashka shina kashkata rurashpa kawsanata mashkaychik. Chashna ruraqpika Dioska kankuna ima charinatapish kungallami. Y a Dioswan, ñukanchik warmiwan, wawakunawan, iglesiawan comunionta charinchikchu, alli apanakukunchikchu, confianza tiyanchu, kripakllachu kanchik, chay apanakuytami kallarichina kanchik, wiñachina kanchik. Kay punllakunapika nimayhampi mana shunguta churaytukunchikchu. Chashna kaqpipish Jesuska paypaq yayawanka allimi apanakurka, confianzami tiyarka. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Huchayrik, Espíritu Santo, shuk solo Dios. Dios pagman kuchuyangapaq ñanka paskashkami sakirirka. Kaymi kan may sumaq. Kunanka kikin ñuka shungumanta krishpa Dios pagman kuchuyaytukunchik. Ñanka paskashkami kan. Punguka paskashkami kikin ñuka yaykuytukuchun. Punguka paskashkami mayqanlla munaqkuna yaykuchun. Chaymantami Jesucristo kanirka ñuka pagman shamuychik tukuy trabajashkakuna, tukuy chaykushkakuna ñukami samachisha. Chinallatik Jesucristo kanirkami hatun pungumi tiyan, hatun ñanmi tiyan, chaytami tawkakuna katinkuna y chaytami chingarinamun rikunkuna. Achkakunami chayta yaykunkuna nirkami. Shinapish ashakunallami kichki ñanta, kichki punguta yaykunkuna nin y chay kichki pungu kichki ñanmi wiñi kawsayman apan nirkami. Mana shuktih kishpichikta charinchikchu. Jesucristo llami yayapagman pushaqqa kan. Ñukamari ñampish, kashkata willaqpish, kawsaytakuqpish kani, yayapagmanka pipish ñukallamantami shamuytukun nirkami Jesucristo. Chay ñantami ñuka yaykushkani. Tawkakunami chay wiñi kawsayman apaq ñanta mana yaykushun nikunkuna. Ñukanchikka kay mundopaq shuyana yuyita charinchikmi. Jesucristomi nikun, ñukaka rigrakuna paskashkami shuyakuni. Chaskikringi o mana kashpaka mana chaskikringi. Achkakunami pichupi waqtarishpa, llakirishpa, nanarishpalla tigrankuna. Shina kaqpipish mana chaytachu shuyan. Centurion runa shina ñukanchikpish kashun. Paymi uyashka karka y paymi tukuyta rikurka. Y rikurka Jesucristoka chikan kashkata. Y huchayllak Espíritu Santo rimarka. Chaymi payka Diospaq shuri kashkata riqsirka. Uyashkanchikmi kay kanchis sumaq shimikunata. Jesucristo hatun cruz hawapi kashpa rimashkata. Kutin kaymi ñukanchikman yuyachin. Kuyashka uyaqkuna. Kikinpaq rimashka shimikunaka imatih kaqrin. Kishpichik Jesucristo cruzpi kashpa kay shimikunata rimarka. Kutin kikinka imatatih rimakringi. Kutin kikinka imatatih nigringi payta. Paymi hatun cruzpi chakatashka wañurka rigrakuna paskashka. Chaymi kan tukuykunata shuk convidashka. Chay wañuchik millay shuashina arrepentiri. Chinallatik chay centurión alli runashina riqsiri. Jesucristo llami kishpichikka kunanllatak riqsiritukungi, arrepentiritukungi, Diospaqman kutiritukungi, willitukungi kanpaq huchata, arrepentiri kunan kay ratollatik. Kuyashka Dios, achkapagi kanpaq kay sumaq shimikunamanta, hatun cruz hawapi chakatarikushpa rimashka shimikunami. Kashkata ruraq Cristomi, huchayuq runakunamanta chakatarishpa wañurka. Ñukanchikmi hatun cruzpi wañunakarkanchik. Shinapish Jesucristomi ñukanchikpaq randi wañushka. Ashtawan kanta riqsinapi mirachipay. Punllanta kan bendiciashka kawsankapaq. Pagi chika kanpaq yawarmi hicharirka tallirirka ñukanchikta kishpichinkapaq randinkapaq. Mayjantaq kanpaq shimi. Imatatih kunanka arinigrinki Jesucristoman. Tukikunami arinitukunchik. Shinakaqpipish ya Diosman arinishpaka utkashpami paqtachina kanchik. Kuyashka uyaqkuna, chay millay shuashina arrepentirichik. Jesus kaningami kunanllataqmi paraísopi ñukawan kanki. Shinallataq centurión runashina riqsirishun, kumurishun paypa ñawpaqpi. Chashnallataq kanpish ruray. Jesucristo panman shamun kanpaq huchata riqsirishpa, arrepentirishpa. Achkapagi huyaq Dios. Ñuka huchakunata perdonashkamanta. Perdonashka kashkatami yuyani. Kasiksha kawsayta charinimi. Kanpaq huchayllak Espíritu Santo miña ñukapi kawsakun. Seguro mikani wiñi kawsayta charishkata. Yachanimi wañushpaka
hawapachamun rina kashkata. Yachanimi hawapacha mandanapi kana kashkata. Okupaway shuk alli testigo kankapaq. Kikinpaq alli willayta shuktikunaman rakinkapaq. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.